Heute haben wir viel zu tun. Wir haben etwa 2 kurze Geschichte und 3 andere zusammengeschrieben. Nachher haben wir ein Video und auch den Grammatik. Gut? Gut. Dann fangen wir an. Rahim, du zuerst. Jetzt weiß ich. كلمات متى؟ Jetzt ich. Ja, seid ihr zurück. Gut. Ja. Fangen wir an. Gut. Der falsche Zug. Ja, gut. Ja. Sarah, du zuerst bitte. أنا قلت إذا أنا قلت إذا Computer Besuchen. besuchen. Sie kaufte ein Ticket und steige in den Zug. Stieg. Nach einer Stunde merkte sie, dass sie in die falsche Richtung fuhr. Fahren, fuhr. Ja. Gut. Jetzt, was bedeutet besuchen? ملاقات Serdan Kirden, Diten. Anna wollte ihre Großmutter besuchen. Und dann, sie kaufte ein Ticket und stieg. Einsteigen, stieg. In den Zug. In den Zug. Den. Ja. Nach einer Stunde merkte sie, dass sie Richtung, yani sie. Falsche Richtung. يعني درسته خالد. Nein, aber falsch und recht verkehrt. Richtung, yani جهت راسته. جهت. In die falsche Richtung. Fuhr. Fuhr, der fahren Ort, ja? Fahren, fuhr. Der Qaida kam. Oh nein, rief. Rief, rufen. Dritter rief. Richtung. Raber dur. Rief. Rufen. Rufen auch, rief. Präteritum. Irregular. بقاعدة. Rief. Oh nein, bitte. Sie fragte einen Mann. Entschuldigung. Sie fragte einen. Nicht einem, einer, eines, einen. Gut. Entschuldigung, wie komme ich nach München? Wie komme ich nach München? Okay. wie komme أوش هاد وقت لبرتن لبريبك. أجر بون منافست بكسي يبغى يتوام اسمه شو يا توم اسمه فلان شونا. Wie komme ich nach Planzega? Herr Schöne. Wie komme ich nach München? Right. Ja. Der Mann lächelte, steigen Sie an der Bitte nicht steigen. Steigen. Steigen Sie an der nächsten Station auf und nehmen Sie den Zug. Zurück. Nehmen Sie den Zug zurück. Ja, aussteigen, einsteigen. Ein dort Bühne auf Partnerchor. Und nehmen Sie den Zug zurück. Yani,
قەتارێک کە دەگەڕێتەوە ئەو بگە. An der nächsten Station ایستگاه یا وێستگەی دواتر. Gut. Anna tat. Tue. Ich tue. Es tut mir leid. Tue, Präteritum tat. Anna tat es. Weikert. Anna tat es und kam spät. Aber sie schauen. لو اديتي قشتي Anna tat es und kam spät, aber sicher an. بخاطر تأخیره متاسفه. نه او متاسفه لكورة آوردی. زخر يعني چه؟ يعني يقين. يا وقين وسلامتي ودڵنیایی آمن امان قشتي معنی تشتي هاي درنگيشتن يا هين وشن وكرمانجي وشن درنگ هره سلامت وره بيجي أنا وساكر وتوك وايكرت und kam spät drängeistöra aber sicher an ankommen kam an أما وسلامتي ودڵنیایی و100% گەیشتەوە. اوكي يا Ihre Berufsmutter lachte. Das nächste Mal guckst du mich furchtbar an. Vorher an. Vorher يعني پیشتر زودتر. الان هیجه خوانی من وره؟ كامي؟ Vorher هیجه خوانی من؟ Vorher Vorher الدولة توني بشي چون وجوا ريهاتية Vorher أما ريكا لألمان نايشني Vorher أما لسويسريشن Vorher. Okay. Jetzt das Geschenk. Rahim, du bist dran. Peter wollte seiner Mutter etwas Besonderes zum Geburtstag schenken. Etwas Besonderes, yani چه؟ Etwas Besonderes مخصوص ویژه. Işte taybet, işte ویژه. Etwas Besonderes. Okay. Aber hatte nicht viel Geld. Er überlegte lange und entschied sich. Überlegte lange, yani çe? Überlegen yani çe? روابان فکر Überlegen yani fikir kردن لتشتي. Überlegte lange yani fıra, mavi direş, zamanı fıra. Und entschieden. باشه که تصمیم گرفت. Okay. Jetzt steht unter Vision. یک beschlossen und entschieden. Entschieden. باشا. يعني هر دو كان ومعني برياردانه تصميم گرفتنه. اما beschlossen يعني تصميم قطعی تره زانی تأکید فراتره. مثلا اگر کۆبوونەوەی چیە بڕیارەدەن کە لازم الإجراء وين باید حتما الجوره بود بشن wir haben beschlossen. Okay.
Selbst. Selbst ein Bild zu malen. Jetzt steht hier Alatamishim. Yek selbst. Yek selber. Az selbst selber. يعني هر يتشتن. فقط selbst زمانی نوسینه. لنوسین فراتریشن selbst. اما زوانی قصه کردن وقتی بشن و قصه کردن مندلیش بشن selber الريكة الألمان يتوجد نايشن لسويتوجن selber الألمان يتوجن selber مندلیش und أويترتيا Sicher. نه مندلیش يعني تا یعنی شفاهی شفاهي وزوان قصة أويت النوسينة كاتبي وبدا تا Schreiben. نعم Schreiblich. schriftlich wow was بله. entschied selbst ein Bild zu Bild zu malen malen. Es malen ist dann چیه ها بله. نقاشیگر. تابلو باشه اگر او کنید. نقاشیه که نقاشیه آماده است اما رنگ نکریاست بشین چه وقتی بجن هم مالن اما نیوتر ایمون. Ausmal Bilder أو جمعها Ausmal Bilder الريكة وكيفشم العدد Ausmal Bilder يعني أو ينانيك رنگامیزیان که فقط رنگ که Ausmal Bilder Bilder okay gut jetzt es Es zeigte ihre Familie in einen schönen Garten. es أو es چیه او اسای نقاشیه که نقاشیه. تابلوه که بیلدیه. das Bild بله. zeigte ihre Familie in einem schönen Garten. In einem schönen أما أراد شيء أنا في التأكيد كم شيء أنا فقد وتكرار دوباره وتنتوني فيربي in einem schönen Garten okay Garten. Am Geburtstag gab es ja. بشابك هي قاعدة زماني هي قاعدة زماني إذا ليلة Geburtstag Tag لروجي لدالك بون gab أو كرغا es وينك عكسك ihr Großmutter يعني ليلة لشونه das Bild und Großmutter چاتیه زمیر هاتیه از اگر لی حالته هات پیش لنوسین ای زمیرکی على أشياء تتور تتبيشتر أو زميلك على شخصة شده رديف دوام هاش أوتت مثلا الليرة مير إير يعني دي بو إنسان تنا دوهمي أويتر أولا زميلك على أشياء على تشتيلة تتور بعد هيك على إنسان له درجة عكسك دعوة ننكي ودايا قوري أوكي dann jetzt Seine Mutter lächelte und sagte, das ist das schönste Geschenk, das ich je bekommen habe. Okay, je
چه بوو؟ تأكيد هذا dass ich je تأكيدە ئەمە تأكيدەکە منزوریە هەتا ئیسا لە هەر زەمان هەر وەخت ئەڵێ بوو تأكيدە بله ئەوە بێژێتە ئەوە جوانترین زەریفترین دیاریە کەمە هەتا ئیسا مەسەلەن داشتمە یێ مێردان یێ مەسەلەن ژ مێر ئەن یێ یعنی فرەتر لە هەر زەمان فرەتر لە هەر وەختن gut manchmal Interessant. Manchmal sind die besten Geschenke die von Herzen kommen. ja, von Herzen kommen. Ja, bitte. kommen. Okay. wird تفترة الصحة بتشوفهم يا آخري. تبو؟ Herzen kommen يعني قلبية تخير هاتي سارشو. Nein. Von manchmal, Hanek Jara, sind die besten Geschenke Han Bashtirin Diari, die awanan ke die von Herzen kommen, kella dlawatin, la qalbawatin. مثلا وبارو يانش نية ما إلا دلوا هاتي كارا كردية لناخي دليو لتهي قلبيو beim Einkaufen jetzt Verkäuferin bist du Sarah und Kundin du bist Kunde, ja, nicht Kundin. Okay. Aber das spielt keine Rolle. Bitte. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich suche eine Jacke für den Winter. Für den Winter. يعني شيء؟ بوزستانه. Buzistan. Okay. Welche Farbe mögen Sie? Am liebsten schwarz oder dunkelblau. Hier habe ich eine schöne schwarze Jacke. Möchten Sie sie anprobieren? Ja, gern. Oh, die passt perfekt. Sie kostet 79 Euro. Ich nehme sie. Ich nehme sie. Hallo Diagramm, ha? Gut. Und? Kellner. Ja. Kellner, Gast. Eine von euch Kellner, Kellnerin, أجل جنبه. Kellner, أجل بياوبه. Gut. Guten Abend. Möchten Sie etwas bestellen? Sarah, stopp. Ja. Stopp. Abendna. Abend. أو هناك. ولا ألمان أو نيانا هلوك ولا كرماشان والسنا كم بين ناو جنوبيني يعني لوتو يعني زاني أبن يعني مثلا guten Morgen nee كي بين ناو لوتو يعني okay möchten Sie etwas bestellen okay ja okay Rahim Ja, ich hätte gern einen Gemüsesuppe und danach ein Winter Schnitzel. 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 Schnitzel جای وێنەکە تەمشاندەم بۆی کە بڵام چێ. Okay. Was möchten Sie trinken? Ein Glas Wasser, bitte. Vom Friseur. Hat es Ihnen geschmeckt? Ja, es war sehr lecker. Wärmebrätchen. Hat es Ihnen geschmeckt? Ja, es war sehr lecker. خلاص طعمه خوش بي. Okay. یک دقیقه.
شنیتسل شنه لعبه به گوشت چیتگن وکی پانکی دم پالتگن. والله پێنازەیەکی گەلە دروست بوو نام لایمە من نەدیتیە تشت ئەها لێرە توێژێت چێ شنیتسەل ئەوەیە ئەو گۆشتەیە سوورت بکەنەوە ناوڕۆنێدا و خۆن باشە بله. بێژێت چێ شنیتسەل زیند دون یعنی چە دون دیک چییە دیک چاق ئەها دون پێچەوانەکەیە لاغر لاواز باریک اوکی گشنی تتن یعنی چی گشنی تتن راست بله بیچون پیدا نمیشه نبود نه از پیدات کن گشنی تتن لشنايدن يودي شنايدن يعني برين شنايدن تشابه شنايدن يعني برين شنايدن باش شنايدغاي وده خياطي شنايدر وده خياط شنايدغين خياطي الجن راست شنايدغاي من خلاص هاي منكتب شنايدرين چند گوشه و یک گوشه ها شنای der سالك خیاط مر شنايدن دبیتش خیاط جن شنايدرين شنایدغای دبیت خیاط البته ها نهن هيا ومعني درومان خياطي اي شيء ها نين يوا تشرخ ودرزي ويانا جنين اوكي جا قشني تتن يعني برياض بريده شده ها بردراو دون قشني تتن فلاش Stücke جمعة فلاش Stücke لتوباتي گوشت تيكي گوشت بعدين در او اتلو بقرين اوش او اجا فرا وقت ای خانمه ندیت من زانی چه خبر یا بشی هفتمش تو عشاقین ها mein Weg nach Deutschland habt ihr Ton Ja, gut. Ja. وی تابلویله وشن چه؟ تابلویله باشم رگا بوده چه؟ رگا اشتقاسی بیده خیابان رگا بیده رود وگ نشاندن بوده چه؟ شه انا فکر بکنم دبیش زهرا بیش zeigen okay büschen raus weg zeigen immer keine weg zeigen wegzeiger aha wegzeiger l'Almania zum Recognition la Süßische wegzeiger okay
Ja, یک ضرب المثلش فعل بون بجای alle Wege führen oder fahren nach. Alle Wege führen nach Rom. Alle Wege führen nach Rom. Rom پایتەخت ئیتالیا. ئەوە لای خۆمانشتن هەموو ڕێگاکان دەستنەوە بانە. ئەی لە ئاڵمانی یانشتن گشت ڕێگایە چوونەوە ڕۆم. یعنی ئاخرەکەی هەیەکە. Alle Wege führen nach Rom. Keine Sorge. Verstanden? بله. Dass es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu lösen. يلا التعريف غير أو شيء معنيه يسكا أرايك يكاري بكي هاي الرجاء يريحلنا نيريمن حل فرا ريحل ديريمن آخر شيء هيك جا وانا وشن Weg Zeiger Entschuldigung. Ja? Können Sie mir helfen? Ich suche die Baumstraße. Tut mir leid, die kenne ich nicht. Sie Tut mir leid, die kenne ich nicht. ist bei einer sehr großen Schule. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, Sie müssen in... Schauen, ja. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Okay. Da bin ich mir nicht ganz sicher. يعني فرد دنياني فرد مطمئنين عليه. aber in diese Richtung أنا بس الله يخو ماشي والله باش نازم بلان بيم وابي weiterfahren. Dann rechts abbiegen, bis Sie zu einer großen befahrenen Straße kommen. فشابكن أي شيء ويانا كيشن فشابكن هي recht زانشيش Bis Sie zu einer großen befahrenen Straße kommen. Und dann bis in diese Richtung weiterfahren. Richtung. Dann rechts abbiegen. Rechts. ناجي rechts. Bis Sie zu einer großen... تو هم اشتغالات همشن ويانا. ألمانيش جوري خومان فرد لهجة ديني. فرد شوازار ديني. جا أو ألمانية هختويتا ليه قسمة هانوفر ويانا يا هاتيا كيف كتيرين إنجيل لولا ترجمة بيه وبعد يبي زواني قشتيه. فريق لألمانيا كان لنا ومالو شاري خويان هختويتا قصنية كان لازم خوان قصدن فلا جا خاطر ترستان نبودك عليه رشته هر كامي بيشي درسته. befahrenen Straße kommen. Und dann links und immer geradeaus. Also geradeaus يعني شيء؟ مستقيم. geradeaus, dann rechts, dann links und dann wieder geradeaus, ja? Ja, genau, richtig, ja. Super, danke. Aber fragen Sie besser nochmal jemanden, Ja. okay? كبوتشة أما وألماني nein auch Deutsch bitte. aber fragen Sie geradeaus. nein geradeaus يعني مستقيم شبكة. ja dann Können Sie die Ihr reiter. Ja? Ja, genau, richtig, ja. Super, danke. Aber fragen Sie besser nochmal jemanden, Ja. okay? aber gerade Sie noch Aber fragen Sie besser nochmal. besser nochmal
Was? بسأل nochmal. De. دوباره. بپرسه. دوباره. جارك دیم بخون. Aber fragen Sie besser noch mal jemanden, Ja. okay? Ja? Ja, genau, richtig, ja. Super, danke. Aber fragen Sie besser noch mal jemanden, Ja. okay? ها. Jemanden. jemand. Aber, Jemanden. aber, Ja? Ja, genau, richtig, ja. Super, danke. Aber fragen Sie besser noch mal. fragen Sie besser nochmal jemanden. خواست لوزا كراية لكاسيتل ببرزي. Jemanden, Ja. okay? Einen schönen Tag. Ihnen auch, tschüss. Tschüss. Sie fahren auf der falschen Seite. Sie fahren. Seite. راح يمتنوز تبي. علی خودی فکرم علی نه بیاد خراجی بجام او تابلو لدوبي ورود ممنوع لنا دوبي بودو چرخه نیستی رفقای گوتید به هر هو ایده هر جتون التابلو يقرأ. التابلو يقرأ قويه خوب ده. كاتشو قد جارك دي. نانوا. نرازي. Sie fahren auf der falschen Seite. وچه؟ فالسون سایته بجید تو جیه که خراب ألماني. تلده. دويت. ها Sie fahren. Sie fahren. Sie fahren falsche Seite. Jetzt der. هي الجملة تاونية. Sie fahren falsche Seite. فشابك. Sie fahren auf der falschen Seite. Sie fahren auf der falschen Falsch. Seite. Sie fahren auf der falschen Seite. auf Seite مثلا كتاب يكتب كاهن كيف بورقة كيشن Seite ها ايش الزايته Seite 21 Seite 100 ها صفحة ورق لا يا ترى في شيء diese Seite Seite. على Seite schon die Seite auch Seite ja diese Seite andere Seite diese Seite ist falsch andere Seite ist richtig und was ist das dieser rot grün gelb aha Apfel. لا لاش نه اشتاتيش قلنا من يزم جورنا apotek. Apotheke der Mankhane ist mal da Doktor Doktor Apotheke Ampel. Ampel Müller von der Polizei. Sie sind gerade über die rote Ampel gefahren. Was? Aber Butcher? Sie sind? sizin صغير polizei قال تنزيك بوم ما ليه كان تفضل دكتور
Okay. Polizei. Sie sind gerade Gerade خب فقط داره هو پلیسای برای پلیسای رحیم تو خود فیلمه با ما تفسیر نکنه باش لگوتنی تبگه گوی خوب ده Müller von der Polizei. شورتیتی von der Polizei. Müller von Sie der sind gerade über die Polizei. rote Ampel Sie sind gerade über die rote Ampel gefahren. Genau. gefahren. Müller von der Diese Polizei. auch. Sie sind gerade über die rote Sie sind gerade gefahren. Gerade یعنی چی؟ Gerade به دو چرخید بیده gerade با اتفاق دلیل گره بلا زهرا بشید. لا. زهرا. اوکی. gerade. يعني الإشارة درست وأشراق قرمز رأيتي. Nein. Gerade, ich habe gerade gesagt, مثلا 2 ثانية ولا يستاهل. هاي سوتم. هل ها؟ أها. Ich komme gerade يعني هاي ستم. أعلم وأشراق قرمز رأيتي. فاصله دیری ماوی مودا دیری لناوی اما فرق هم ich komme gerade مثلا تو بيجي Helmut komm und ich sage ja ich komme gerade ja ich komme gerade يعني هاي ستم geradeaus شيء وثمان راست وراست اهدنا الصراط المستقيم ها بله okay Sie sind gerade über die rote Ampel. Rote Ampel, zwei Sur. چرا Über بسری دا. یعنی تو بسر او دا روش توی. یعنی تو اول رد کردوه. rote Ampel gefahren. Ihren Ausweis bitte. Ihren Ausweis. Ausweis ja? گواهینامه نه. خودشناسی. آره Ausweis بوده شناسایی کارت شناسایی اما اگر توی بیشو گواهینامه فار Ausweis فقط فار Ausweis اما Ausweis وطنیایی یعنی کارت شناسایی رحمي سؤالي اي كيو يا الماني جن اي كو انا نود مثلا قواينامه بدوكه خود دو چرخه گواهینامه لازم نیه عفرين برافو دادی اهل حدی و حدی Glaube ich habe meinen Pass nicht dabei. Wo kommen Sie denn? شوت Bitte, ich habe meinen Pass nicht dabei. ich glaube Ich glaube, meinen Pass Ich habe meinen meinen Pass nicht dabei. dabei بله. گم دنیا dabei یعنی Pass گم. nicht dabei. Wo kommen Sie denn her? Ich komme aus der Türkei. او شوت Bitte was نه. بیشتر یکی بیشتر چه؟ هاي یکی. نپرسه نه وجنك شو اوه تو ها هین لمیجی خود ور نگیره المانیا بله، بگیره Pass nicht dabei. Wo kommen Sie denn her? Ich wo kommen sie denn hier هو تا او woher kommen sie چونی جدا بکی wo kommen sie denn hier hier شو آخری woher هرکه شو آخری wo kommen sie denn hier لكل هاتنين komme aus der Türkei. Ich wohne aber hier. Ich habe mich verloren. ich habe mich verloren بله. Nein, verfahren. Haben Sie eine Aufenthalt? was habe ich verloren غلطه راسته پلمکه راست پلمکه Aufenthaltsgenehmigung? Ja, aha لو يقرن verfahren. Haben Sie eine Aufenthaltsgenehmigung?
Aufenthaltsbewilligung. 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 تمام. چه؟ Aufenthaltsbewilligung. Bewilligung. Evet. Aşağı. Maşallah. Aufenthalt Bewilligung. أو إيش هاتية ناوي. Aufenthalt يعني معنى ولا شوني. Bewilligung يعني إجازة. Aufenthaltsbewilligung يعني إجازة معنى ولا شوني. إجازة إقامة. Gut. Bitte richtig zuhören, ja? Okay. Ja, mein Mann ist Deutscher. Haben Sie einen anderen Ausweis dabei? Eventuell einen Gut. Mein Mann ist Deutscher. Deutscher. Okay. Polise geçiyor. يلا سرعة. Mein Mann ist Deutscher. Haben Sie einen anderen Ausweis dabei? Eventuell De. Lütfen. Tamam. Aşağı. Mein Mann ist Deutscher. Haben Sie einen anderen Ausweis? Haben Sie einen anderen Ausweis dabei? Hadi. Yani çö. Bir karşına söyledik ya. Evet. Dabei? Eventuell einen Führerschein? Kava Almani bir şey cümle çu. Sıkmaz ya. Haben Sie andere, einen andere Ausweise? Nein, einen Dabei. anderen ja. Einen anderen Aha. Ausweis. Ausweise dabei. Dabei. Okay. Führerschein, du hast auch gern. Fahrausweis moet. Führerschein ist halt auch. Oynama. Führer, lefahren ya de Schein. Eventuell. Aha. Eventuell يعني مثلا وكي يا احتمالان شايد. Eventuell يعني مثلا وكي مثلا Führerschein. شايد احتمالان. الجملة جواز دعوات هاي جواز دي. Okay. Sie wissen schon, dass Sie nach 6 Monaten in Deutschland die Führerscheinprüfung machen müssen? Herkes hali bu bit. ما یه جایزه و بیده. Baş. سرا علاتان دانم. سرا. رای چوارم ایوه. باید بیشن. ننوسن ها. Eventuell einen Führerschein? Okay. Sie wissen schon, dass Sie nach 6 Monaten in Deutschland die Führerscheinprüfung machen müssen und Ihren Führerschein umschreiben lassen müssen? نيته عندك نيتوام. أي بلا عندك خلاص. Sie wissen schon, dass Sie nach 6 Monaten in Deutschland die Führerscheinprüfung machen müssen und Ihren هذا. بجد زالت لا بالعالة. يقرأ. eventuell einen Führerschein? Okay. Sie wissen schon, dass Sie nach 6 Monaten in Deutschland die Führerscheinprüfung machen müssen und Sie wissen schon, راست dass من اسمي زي wissen schon dass Sie dass sie haben nach 6 Monaten haben nach 6 Monaten Türkçe bir şey mi öğrenirsin? Ha?
6 Monaten Monaten in Deutschland. in Deutschland. من یه وجهاتم منی تا دخترش nach 6 Monaten Prüfung, Gauhinama dieser Führerschein, Prüfung in Deutschland. Sam? نه وقت دم آریم نبود. إيه. Nach 6 Monaten 6 Monaten Aha. Führerschein. Führerschein. هم سرعتی برخ ندانیم قلت لها معنی ما پشتیه. Führerschein نه از اون نکم هجا وقتی دیگه باخون نوکه آخوتنی اینگول تصاب پیشیه گله باش بیه بس گمشت Führerschein Prüfung Prüfung إيه. Prüfung bestellen müssen. bestellen böyle bestellen Müssen وقتی از آخر زنگیل دم با رستوران اگه بیشم خارنه بوم بنرن او bestellen جيت شاش ما قال لي توعي شنو قبيل راست طبيعة Sie wissen schon. Sie wissen schon. Sie wissen schon كما يكمل ده هنقولنا gut das Sie أو زيش تشي جورا بيد احترامه يعني شنو Dass Sie nach 6 Monaten nach 6 Monaten nach schau mal Sie haben mir nach 6 Monaten in Deutschland gut in Deutschland die Führerscheinprüfung Deutschland. die Führerscheinprüfung machen machen müssen wie man تقول Vale bestellen. Ka, nu kid bit. Nu kid dişet bejit. İsa. Sie wissen schon, dass wir geht bücher, Öyle, das Sie? dass sie nach 6 Monaten in Deutschland die Führerscheinprüfung Führerscheinprüfung machen müssen. Bravo, bravo, bravo. Das war super. Gut. Und Rahim, jetzt, du bist dabei. Du bist dran. Bitte schön. Sie wissen schon dass sie dass sie 6 Monaten in Deutschland die Führerscheinprüfung machen müssen. Führerschein, ne? Führerschein yani Führerschein روز زودتر Prüfung. هات در Prüfung machen müssen. Aber أول لبيت شو؟ nach nach 6 Monaten. Gut. machen müssen und ihren Führerschein umschreiben lassen müssen. Ich verstehe nicht. Entschuldigung. Wie lange leben Sie schon hier in Deutschland? Seit Gut. Ich verstehe. نه پاشوی پلیسکه چون فكرة چی نصابو كانت خد جرالي بينا زوانن دلنگو خوشه Ich verstehe nicht. Entschuldigung. Wie lange leben Sie schon hier in Deutschland? Wie lange Aha. Wie lange wohnen in Deutschland? wohnen in Deutschland. تو خودی هم معنیه یا؟ Wo lange wohnen in Deutschland? Wie lange wohnen Sie? Ja, wohnen Sie in Deutschland. Sein Polizei gut?
Ich verstehe nicht. Entschuldigung. Wie lange leben Sie schon hier in Deutschland? Leben, nicht wohnen. Leben. Yeah. Leben. In What Deutschland. interest? ها ساكن بودن تشابك فرق مثلا ساكن يعني بودن و أري معني قيت شو توني مش هيك أما لبن يتشن شو كم أو أنا يعني ما بس كذا كيتر ألمانية لا ألمان جيان كي أما الفونن مثلا من السويس مثلا ما كردا ما هتمير أفرق مثلا من السويسين شو مع ألمان إيش فونين دويسلاند أو فرقي Seit 2 Monaten. 2 Monate. Sie sind gerade über Rot gefahren, richtig? Sie sind gerade gut raus. Sie sind gerade über aha gut rot die Route, die Route Ampel, ja, steht gut. Aha, oder, aber gut. يعني كان رايحين باخذ الصدى كذا هذه بدنا بينا. Sie sind gerade über Rot über rot gefahren. Über Route gefahren. gefahren, richtig? Richtig? Das ist eine mal gerade über Rot richtig. gefahren, richtig? 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 Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Das ist verboten. Das ist verboten. Aha. Mhm. Ordnungswidrigkeit. يعني تيقداني ريكوبيكي ونازمة هرجو مرجع وحالينا بوجه verboten. Das ist verboten. Verboten. Ich weiß, aber eine Frau ist auch gegangen. Nur weil es eine Frau macht, heißt es noch lange nicht, dass es erlaubt ist. Ah. ده زاري وكردي بيشن بزام تشوت شناكا تشوت ناگه گوته آخه جنگ فیش متذکره خوشه کان آره. چو أري أو بوليس تقول بولیس گوته او پیو چو خم نتاجد سبو چوی كده هذا ده يعني أو جونغو خب دنيز باش هم وشي وورت جواني تدان هم Grammar. Eine Frau ist auch gegangen. Okay? Auch gegangen. Nur weil es eine Frau Nur weil es eine Frau macht. Nur weil es يعني أو كارجا. Nur weil es eine Frau macht. Weil macht شو آخري Komma macht, heißt es noch lange heißt das noch lange nicht, nicht, dass es erlaubt ist. erlaubt ist. Verboten. Ja, ich weiß, aber eine Frau ist auch gegangen. Nur weil es eine Frau nur فقط تنیا while وخاطري وكا es أو كارا eine Frau macht جنيا كردي macht, heißt es noch lange heißt es ja das heißt es noch lange nicht إتر أو وهي معناها نية nicht, dass es erlaubt ist. dass es erlaubt ist كأو كارا رجا بدريايا ودرستايا erlauben Erlaubnis schaffen Erlebnis يعني إجازة ها erlaubt اشتكى إجازة بدرياغا رجاي بدرياغا شو erlaubt erlaubt dürüst müsün sei غلط müsün Ist. Das wird 100 Euro Strafe und Strafe راب جریمه
einen Punkt in Flensburg geben. Einen Punkt. Punkt. punkt يعني يا نكتة كابوتا. نه punkt معنی نقطه هي خال نقطة ومعنی امتیازشه یه نقطه لسرینه که لسر گواهی نامه کیدن مثلا لیر اگر کسی اشتباهی نگوره کرد یک دانه امتیاز لیکم بودیته Flensburg? Ja, Sie bekommen einen Strafpunkt. kommen einen Strafpunkt یعنی یک خال جریمه یک نقطه جریمه یک امتیاز جریمه Und eine Klingel haben Sie auch nicht. und eine Klingel haben sie auch nicht. Klingel? از زنگا کشول نکه. Klingel? Eine Klingel, Ring, Ring. Ring, ring. Aber bei der Klingel können wir doch ein Auge zudrücken, oder? Verschaube. Wir sind Halina. Ring, Ring. Aber bei der Klingel, yani bu Klingelaka, können wir nehmen immer doch, Larastia, Klingel können wir doch ein Auge zudrücken. ein Auge zudrücken. Yani یه چاوی لیدا بخین یعنی چاوی خمال راسی شویر بکنیم یعنی ندیتین نه ein Auge zudrücken oder Vania? Wissen Sie, es passieren sehr viele Unfälle mit Radfahrern und Gut. Gute. viele machen آخر بی تصادف بیشه باز بنوسم آخر بی هر یک جارید که از برای خودم از خیلی بیتر بجم بله والاخره نبیشه هندکی بیشه زحمت Wissen Sie, es passieren sehr viele Unfälle mit Radfahrern und Unfälle mit Radfahrern. Aha, Unfälle mit Radfahren. ده پیشویتیه. پیشویده ما عوضی حفظ کنم بود در بیرم نشته ها. دزانم افیلات دزانم مسئول بانا امجی. اولا بگل راحت بی. Es passieren viele Unfälle یعنی چه؟ Unfälle یعنی اتفاقه. Unfall یعنی اتفاق. Unfälle جمع plural. Es passieren. Passieren. انگلیسی که happen یعنی رویدان. happen انگلیسیه. اتفاق افتادن. Und meistens, für die Fahrradfahrer. Meistens sind die Fahrradfahrer selbst schuld. Deswegen müssen wir. Selbst schuld. خویان مقصرن. Deswegen یعنی چه؟ Deswegen یعنی پیاده ره. weg فرق کرد weg. Deswegen یک کلمه. بخاطر ایه. لبر هنده. Müssen wir streng sein. Wie ist denn Ihre Adresse bitte? streng يعني ساختگیر بین مثلا. تو توصلون على حد منها فلا وكانين وخوشحالي اشتباه كني واخشى نية چندن وقت Wie ist denn Ihre Adresse, bitte? Ich wohne in der Baumstraße 25. Also passen Sie auf, das ist ganz einfach. Sie fahren einfach davor und an der zweiten Ampel fahren Sie rechts. Dann kommen Sie direkt in die Baumstraße. Danke. Trotzdem noch einen schönen Tag.
Danke. Auf Wiederschauen. Auf Wiedersehen. Und kaufen Sie sich eine Klingel. Kaufen Sie sich eine Klingel. شاید یه فیلم ها وگرنه پلیس دیره پلیس و اشرافیه، مهربانی و قید چنیه عین اوگت صدقو کنو انا نیه و تایبتی پنابر و مهاجر و سرش و یعنی